I pozdrav! Danas ćemo igrati Minecraft. Preživljavanje. Tu sam odmah stvorio sebi ovako dobro. Ovo će mi trebat. Jabuka trebat će mi. Ovo će mi sve inače trebat. Treba 6, 9. Tako. I ovo ćemo pokupiti kola šiša. Treba je nam uvijek baklja. Što ima? I kopčak ćemo. Inače, prva epizoda kako ja znam. Treba sve napraviti barem drvenu sjekiru. Znači, tupac drveta. Ne, ja, tupac rasta, hajde. Inače, ljudi, sad trebamo da pravimo nešto. Nešto trebamo da pravimo. Nešto bre. Nešto trebamo da pravimo. Nešto. Znači, pogledao sam kanal koji se zove Coop Master i ekstra je čovjek napravio onu kuću i dobra mu je tekstura. Baš je to. Ajde. Kao prvo ćemo napraviti jednu malu kućicu. Mislim, kućica će biti u jednom brdu. Dobro je kažem planini. To će biti kao prvo, jer ćemo morati ići u rudnike i ono. Zato mi treba puno drveta, jer će mi 100% treba drvo. Ja ću u cijelu šumu osjeći. Ajde. Nešto me zeza, Minecraft, ne znam šta je ovo. Vidi. Ovo je čovjeka. Sad tamo, Cijepaj to. Dosta je ovo. Sad, super. Hrane imamo, kao vidim. Na tamo ona kaciga što se može staviti, mislim može se koristiti. Jedna svinja. Sad negdje ovdje treba napraviti, znači tu kuću, na primjer ovdje. Ajde kramp, moj voljeni kramp. I onda nešto se događa. Izgleda da me neko zvao na Skype, ali hajde ne veze. Nema to veze. Da vas nisam u metu. Ajde. Što je ovako sporo?
se miče kamen. Vidi ga. Ovo je sudo. Aj, uzmi to. Da, ovo treba malo proširiti. Ne može mi kuća biti ko... Što ovako šteka, čovječe, ne mogu da vjerujem. Gle! Ludo ko išta. Nema veze i to ćemo popraviti u sljedeće epizode. Čekaj da stavim ovdje neku baklju. Ček, ovdje neću, ovo dalje neću proširivati. Ovdje mogu staviti ovo. Tako. Dok nije pao mrak da idem staviti neki očak da ubijem i da taman imam lijepo. Da. Taman imam krevet. Ajde. A, ne. Kako se pravi mač? Ne trebam 50. Ako ćemo to malo zamijeniti. Kako ću se vrat kući kad odim? Pa valjda neću zaboraviti mi kuću. Samo da mi ne dođe creeper. To je mali problem. Ako on dođe, onda smo gotovi. Mislim i creepera možemo ubiti. Kako ja to znam? Minions. Ali teško ga ubiti. Udari ga malo, on pukne. Moraš to brzo raditi. Joj, aj bješte svinja, tamo bogate. Znam da ovdje negdje budu ovce. Tražim ovce, ne tražim vas. Šta se događa, ljudi moji? Nešto mi je FPS loš. FPS. Nešto se do... sad je bolji. Eno ovci. Ovčića. Ovčića. Dođi. Ovčića. Ovčić. Eno ti ovce. Sad ću ih taklat. 4 ovce. 3 ovce. 4 ovce. Vidi ovci. Pa ne, 5 ovci. Ma neće vama ništa. Neću. Eto, vidiš da me... Vidi, jesam ništa uradio, eto. Imam ovdje moje gledalce, oni ti reći, eto, nisam ništa radio. Nisam vas pipnuo. Pipnuo vas nisam. A dođi vam. Dobijem one. Sad imam 3 one, to. Kako ja znam da ne mora biti isti. Čekaj, FPS mi je loš. Hoćete ljudi malo potrati da se urašteluje. Ali kako sam već rekao, da ću ja to popraviti. No. Nisam ovo htio raditi. Jadi. Mora se jest. Vidiš da čovjek želi kako on želi. Po njemu se radi. Ljudi moji. Evo naše kućice. Nemo sada opet spadnem. Drveće ću poslije pokupiti. Gdje je ono gore? Malo negdje.